Nana ni ex wawe? By the way, she's not ex. She's your lover. Rio. Uburenze gato. Uremera ko niba uri mu rukundo na Kimenyi nkuko bivuze none nta muri gukora ibigize icyaha? Nta cyaha ndimo ndakora. Urimo uragikora kuko aracyari umugabo w'umuntu mu masezerano imbere y'amategeko. Ntabwo baratandukana. Imana ngewe abantu bamforoza. Nitujya mu mategeko uri gukora ibigize ibyaha kurongora umugabo wundi mugore. Ngewe hano kuri TikTok yanjye ngendera ku ijambo rivuga ngo nkundu unshakisha azambona. Unshakisha umwete azambona. Arega Kimenyi handsome boy. Ariko Kimenyi is handsome boy. Every woman can like Kimenyi is handsome. Like, listen, why don't you say kuki utavuga? Burasa gato. Ariko yakubwiye ko amuriyo. Buriya reka mubwire Godfa. Muri buno buzima bwose wowe ni kwera ukuntu wowe nyine uri ikirembo ndagikundana hari ibintu utazi mu rukundo. Buriya uzabane n'umugabo utagukunda ariko ubane n'umugabo ukeneye mu buzima bwe bwose. Two different things. You get me? You get me? Ushobora kubana n'umugabo ugukunda ariko utagukeneye mu buzima herezo. Hakaba hari undi muntu akunda azabutura mu buzima herezo. So just the two different. That is the mistake girls bajya bakora. Just don't love me, just love. But I want to be important person in your life. Igihe icyo ari cyo cyose. I'm gonna be there.